barakwereka ni Bright Light Pictures nta guhagarara ni ukuvuga dukomeje Ball KG Production presents the One Video Library Production. Dutangira bafatanyije na Bright Light Pictures mugenzi nkuko mubizi by'idunia iteka abagabo akaba n'abagomba kurindwa n'abagabo no kuvuga mu rugo agomba kuba umugabo. Commandos on duty abakomando mu kazi. Dutangira mu mashamba harabari mu mashamba igihe kimwe umunsi umwe cyangwa undi batangiraga imodoka yanze hejuru y'imodoka hari ikiriho namwe murareba uriho n'icyariho bayo ninde fungura bonnet arebye neza. There's an immobilizer. Na mobilizer irimo. Someone doesn't want us to leave. Cya kintu cyitwa kuru about this. Bibi cyane. You're not gonna believe this shit. Ntabwo mwizera umwana. One in my truck too. There is no one in my truck too. Nanjye mu modoka yanjye na mobilizer irimo. None we wait for Bravo unit. Dutegereza unit ya Bravo. Then we all walk out of here together. Twese turaza kuvana no dutaha amahoro. Commandos on duty. Kumbe unit bari bategereje ya Bravo. Hari umusore wirukankaga. Uwo musore aho yaravuye byari bimeze nabi. Bari mashamba. Bimeze bite? Turore kanwa ndebe filime zina nturarigera wari kizi n'intamace za filime bivuga ngo ibiri muri mu ntamace za filime biraza kuza maremare. Aho yesi bagenzi basanga umwe urutirigo ngo ntarurimo. Apfuye nabi. Afite ibikoresho. It's not gonna work. Ntabwo biri bukore. Don't sweat it. Stay sharp, fellas. No sweat. Mukanura amaso basore. Vuga ijambo mukanura amaso. Contact 10 o'clock. Aruje we aruje. Hold your fire. Hold your fire. Mufate imiriro yanyu. Bari bagiye kohereza umuriro. Calm down. Tuza we. What's going on out there? What's the damage? Niki jambe inyuma. No other survivors. Bose bapfuye na survivor n'umwe abaye ni gihe wenjye. Turn up and tell her what's happened. Get back up. Got it? We got slaughtered. Got it. Subira kuri base babwire ko turi mu ntambara urabyumva. Ababanze gusubira inyuma umusore yababwira ngo basubire inyuma bose. Ngo basigara barinze. Shiraho urumuri sha. Bacani muri. Umusore baramubwiye asubire kuri base ajya kubabwira. Commandos basigaye bategereje. Niki giye kuza. Katore. What you call hell, they call it home. Ngo wita habi, aho wita mu kuzimu, niwo bita mu rugo. Hano hari ikintu kidasanzwe, gusa ntacyo bibabwiye. Barakwereka basigaye ku job. Batumye umwe barasubira. Kamodoka kagwe hasi barawohereza igitugu ya kamodoka asinze Katore. Fire! Fate imiriro yanyu. Ceasefire. Bare kubanza bareke kurekura. Bamaze kurekura barakwereka akamodoka katangiye kwa kumoto. Bagaye ikibyoga bari bafite byose kamodoka kagunese kwaka. Bagaye ibyo bafite. Gusa nyuma y'akamodoka nta kintu baturitse batwibahaye cyari kiriyo. Kuvuga ari gihari. Katorori. Filime yispendi. Izina ndiragiraho. Izi ni incamake zayo. No kuvuga mu biko bya. Oh you got! Muspane cyufite gusa. Bareke ibyo bafite. Yarakuruwe. Yarakururwa. Ciao. Ciao. Unira wa ciao. Bana yasiye wanyina maze. Commander, byabaye bibi abasore bamushizeho bose bamusizeho. Hari icyo twebwe tureba, hari ikimureba, turareba ko kimureba. Pistolo Katorori. Commander we yarari wa musore wirukanga ajya kuri base kujya kubivuga kubirindiro. Mu nzira agenda yumvisha induru amenya ko bitagenze neza. Yarageze kuri base hasa n'ahantu hafunzwe amasaha yose no kubanza kwisobanura kwinjiramo. Nijewe bimeze nabi. We need help. Shut up. Ntago bafunguye. Yagiye ngo bafungure ntibafungura. Inyuma ye hari ikije. Imihumekere yacyo hari ikije. Hari ikije rimwe. And that was the last one, Dr. Krieger. Niwe wanyu manya kwa Krieger. Outstanding. Absolutely outstanding.
outstanding mbega byiza cyane abagabo baragiye bareba program wa musirikare wa nyuma wari usigaye umutwe mugenzi sengenge yaragiye yinjira mu mutwe maze kakavuga ya magufa yo mutwe nayo va cry fani kuri cry no kuri urifatiramo amasani menshi bimaze kwicuma barakwereka tugaruka hakono sasa hari umusirikare umwe wavuye ku rugerero ariko mu kuva ku rugerero kwe akaba yaragiye maze akituriza asigaye akora ibintu bya transport ku mazi Wales, Jack? byakutwara neza kabisa A walking tour, right? uragatanga We schedule them to breach over our boat exactly at 2:45 and... Promise me Wales, George. twavuze ko turi bugarukire saa 9:00 You go get us some whales, you get us some money back. ntugire ikibazo ariko nanone nutatugezaho twifuje kuba twagira dusubiza yacu basubiza yanyu twumvikanye amasaha Two chances. ni amasaha nabatwariraga niba mudashobora kongera amafaranga ahubwo muransubiza This boat is going to be back in the harbor at the 3-hour mark exactly. ndababwira amasaha 3 ngomba kuba nasubiye kuri ya bakari German, right? ngo ikitaragera twifuza tutarabona ibyo twifuza kureba uyu mukomando uri hano yahoze ari umusirikare asigaye yarabivuyemo yitwara transport gusa hari igihe atwara abagenzi bavunanye Okay. bumvikana amasaha iyo atarabagezayo Come over here. waza hakuno Can you hold on to this for a sec? wamfasha gutya isagonda ukamfasha ntuza yanjye nabanza kureba kumva ibigenzi byashakaga kumwiba byari byabonye kare habu uko byabyifuzaga Anybody want some beer? hari ushaka byeri n'abakiriya uburyo agomba kubafatamo mugenzi baratwaye batwara ubwato mpaka kuri haba icyo bashaka kureba naho ikirwa kigarukiye bazengurukaga ikirwa nicyo kirwa kimwe agiye hese nubwo badashaka kugira ngo mbasubize inyuma Hey, and yewe hanyuma watch out for those rocks here. They're pretty sharp and big. ibyo binuza biri aho ngaho ni ibintu bikarishye cyane kiramutse kikugwiriye wakomereka komeza gutwara All right, Jack. Take us back. But George, what about the whales? Jack adusubizayo Jack, hanyuma se kureba ikirwa kigarukiye yanze buriya aradusubizayo uyu yari arimo kumutwarira Jack arongera ahindura ubwato iyo uje ku neza kujyana ku neza waza kuna bakagutwara nabi Jack yari umusirikare yari komando muri special forces yitwara transport hari igihe abakiriya bamuvuna mu kumuvuna kwabo ntacyo bimubwiye Jack ashubije abakiriya kuko amasari yamufashe n'amafaranga bafite ku kirwa kimwe yakoreraga transport niho twabonye umuganga umwe witwa Weber ari hakuno hari ibintu ahora ashanya iteka agasukayo kumba wa mukomanda ahantu ari ni ku kirwa kimwe kiri ibi It's not Katya. aka ni agatangaza yego I doctor never some of your best men. The best money can buy. ndashaka abasore beza cyane undi ati dufite abasore beza the best men that money can buy abasore beza amafaranga yagura Because it was part of research. nyakubahwa Weber It takes place outside on this island. It's a security matter that concerns me. ibintu bijyanye n'umutekano byose ngomba kubimenya niki kirimo kujya mbere kurikirwa nazi Feel about testing. nta na kimwe utazi kurikira Testing. buki Yes, our subject engaged live targets. You mean you tested in on my men? hari targets zimwe zakomeje kujya mbere urimo urapima targets ku bantu banjye abasirikare banjye Eliminated 10 heavy armed men. nakoze umusirikare umwe wapimye abasore 10 bari bafite heavily armed men abasore bafite intwaro zikomeye Beyond anything the command would authorize. ibi ninde watanze iryo tegeko They're not even your men. They're Chernow's people. All of those genetically modified soldiers. abo ba genetic modified soldiers abasirikare bawe bavutse nk'abantu hanyuma bakaza kongerwamo ibindi ntabwo mbifuza n'ibisimba That's right. ntabwo bakwica abasirikare banjye gutyo And now, ubu n'abanjye if you would excuse me, I hanyuma have to finish my painting. ubu wihangane niba hari ibyo umbwira ngomba kurangiza ibishushanyo byanjye ndimo mutoke hapo Doctor arimo arabwira Meja ashinzwe ingabo zose ziri ku kirwa gusa abasore b'abasirikare uyu muganga yaragiye masajya mu bandi basirikare hari abasirikare yangiza ngo akabashyiramo kurwana kudasanzwe niyo bakomeje kurimbura abandi basirikare bagenzi babo You know, if Parker wants to get that much involved, why don't you have him and his men clean up all the mess? ubu bagenda ubwire Paka niba ubona ibintu yanjye ashaka kubyinjiramo cyane ufate bamwe mu basore More of the second stomach. Paka ibintu nanjye You simbyemera mean having that hard ass bitch as your boss? Captain umenye uriya niwe boss wacu badushinze nanjye ariko simbyemera But you have a choice, Max. nakundi guhita mufite Why maso don't you just leave? wakwigendeye ukava kuri kirwa That I can do more good by staying. oya ntabwo nakora byiza birenze ndamutse ngumye hano arimo arabwira Max ni Meja Not much of a killer instinct for a soldier. Yeah, well, turashaka abasirikare kandi abasirikare bashoboye urakoze madamu gusa nta mategeko uduha hano Max ni umwe mu basirikare bariyo Max ni umwe mu basirikare bakora neza cyane soldiers. Michael Peya uwo musore mwibuka bwa filime kitwa Deadly Takeover Nice.
Deadly Heroes nako Looks like some yagarutse muri aka Michael Peyer Very- yagukiniye akandi gafilime kitwa Street Fighters Inside Krieger's research facility. I don't need to. muri Lebanon ari umukomando nawe akina akandi kagabo kitwa Mwona Mima There's the way. bakunda kwita Big Drago yari ari hakuno n'umunyamakuru ari kumwe araganira n'umukobwa On that island. nzakujya kuri iki kirwa umva uncle wanjye uranyereza amashusho kuri iki kirwa kuri ibintu bitari byiza Are these guys here? urabona hano hari andi mafoto yanyohereje kuri internet Maybe it's super covert. That's all the more reason not to go snooping around. ibiruta no kwata utajya kuri icyo kirwa kuko n'abasivile bemereweyo nta n'umuntu wemereweyo mu gihe atakorera This is on an island secured by soldiers? uravuga ko ari igihe ko ari ikirwa cyuje abasirikare cyangwa Tuition. But I'm not going to have you follow up on this lead. Do you understand? urumva rigiye kuyobora hano ntabwo nshaka kujya ngo ujye ku kirwa niba mwakaninda guhakana ikirwa ntabwo cyemerewe buri wese ko agomba kujyayo I'll take some vacation then. noneho ngiye kwifatira vacation mpa akaruhuko urebe ko nigiriye ku giti cyanjye Have a few weeks banked, right? nzafata igihe gitoya nzajyayo Are you so determined to follow this lead? ninde ariko It's too good of a story to pass up. iyi ni inkuru nziza irazaryoha arinda mukagiye kuri icyo kirwa icyo kirwa hari mwayo abagabo basa n'aho atari abantu ko mu mukobwa yari afite uncle witwa Sam uncle Sam ni umwe mu basirikare bariyo umusirikare utaryohewe n'ibintu birimo gukorerwa kuri icyo kirwa hari umuganga uriyo Dr. Weber yaragiye maze afata abasirikare ngo barema ibintu bidasanzwe babaye war machines imashini z'intambara Dr. Weber nawe afite ikiraka yahawe General Doctor, I assume you've got something interesting to show me. bite dogiteri wamamagaye kuri telefone ngo ufite agatangazo ugiye kunyereka tugende tumwereka agatangaza general Dr. Weber yafashe ikiraka kuva kwa General Ezekiel General Ezekiel amuha ikiraka cyo kugira ngo amukorere abasirikare badasanzwe urasa nibapfe iyo ni technology none general aje kwirebera ikiraka yatanze kwa dogiteri ko yashoboye kurema mu basirikare barihe wibuke ijoro ryakeye twabonye abasirikare bapfa nta n'umwe ashoboye kuba yakira wari uje kubivuga hakuno yapfuye ibyo byose byakozwe n'uyu muganga Ezekiel arinjira general ararindwa general mandoso byuca abasirikare mu kazi Your money was put to good use. Doctor, I could give a shit about fancy facilities. amafaranga yose wohereje twayakoresheje neza I'm positive that you'll be satisfied. We'll see about that. See for yourself. irebere neza nyakubahwa general runguruka amaho urebe ngabo bagatwe kabiri mu buzuyemo He looks fit. uwo arasa neza jean afite n'ibigango rwose namubonye ni gatwe kabi 10 holding cells. mfite ubu ngubu 10 bose namaze gutegura 10 holdings aho bafungiye ni 10 Really incredible. hanyuma ni agatangaza ko hari n'uwo naguteguriye uri bukwereke n'iki kijya mbere Here's one we took the liberty of field testing ourselves. ejo n'uyu niwe twipimiye yapimye abasore 10 bose bafite intwara arabarimbura ntacyo bamutwaye uyu mwe Done. muhimbunda sha general Ezekiel general Shoot him? Yes, sir. Be careful, not in the eyes and not the mouth. n'umupime mu jisho cyangwa mu kanwa aho uwamupimye yahita ahantu habiri pima ku kada amasasu arinjira irindi rirasimbuka Here. Ezekiel Subcutaneous armor? The skin itself yamentibare ni uruhu is to puncture than Kevlar. His muscles absorb the blows and cover his organs. iyo amaze kuraswa nk'inshuro 3 ahita yikomeza umubiri ku buryo amera nk'imvubu ku buryo umurasa n'iryinjira He would kill everybody in this room, including me. Are you saying that you... wamufunguye tukareba uwo yakwica bose nanjye ndimo But I have to work. ntabwo wamukontorora What good is that? A weapon that we can't control? we ni gute warema intwaro tudashobora kukontorora urarema abantu tutakontorora ngo niyo ni abasirikare We commissioned from you, Doctor. dogiteri Me to create an invincible ni sword. andi mafaranga kugira ngo ashobore kuba yatekereza neza Basically bulletproof. No need for sleep. ntantibare ntabwo yakenera kuryama agiye ku rugamba yarwana adasubira inyuma A soldier! umusirikare You're making brainless monsters! urakora ibisimba bidafite ubwonko kumbe cyaciye imigozi cyari gifite muganga umwe kuri nawe abo ni bamwe muganga bagikoraho baraka monster brainless monsters ibisimba bitagira ubwonko nibyo bari baremye yaje akunda gikubitisha amashanyarazi agicomekamo kiratuza general avuze ko n'ayandi mafaranga batanga But he's no better than a vicious animal. With some more time and money. No more funding until you produce something that we can use. no more funding until you bring up something we can use nakongera kubaha amafaranga mpaka muremye ikintu twakoresha nakongera kubaha amafaranga mpaka baremye icyo bakoresha bari barebye ibintu bidashobora kuba byakoreshwa mu rugamba abantu utakontorora nta mpamvu kumbe hakuno buri byose ibyo bagezeho hakuno Uncle Sam akomeza yohereza ubutumwa Uncle Sam yohereza umwishywa we kagakobwa kanyamakuru kazi Sam uri mu biki Sam agakobwa yoherezaga ubutumwa kumbe kari kavuye ku kazi nako ngaka mu nzira karimo kuza Sam bamuguyeho
arimo aramena ibanga kugira ngo agakobwa kabitangaze bave kuri ibyo bikorwa bibi. Your messages. I responded to your last email, but I never heard anything back. Just wanted to check if we were still meeting tonight at that spot that you sent me. Ariko Samira ijoro byenze bikunze ndaza kugeraho kuko ngiye gufata ubwato bwihuta ndebe ko nakongeraho kukirwanya munyereke iyo nkuru y'abo bantu baremye umurimo kumbwira. Agakobwa ngaka kari kaje kureba Uncle Sam. Valerie Cardinal calling. Bita munyanganiye kuba nahamagaye ni Jack tuvugana. Agakobwa kagombaga kujya kagomba gutega ubwato bwa Jack. Ikirwa kagomba kujya ngo ikiri hakurya hariya. Kiriya turebe. Kavuye hakuno gace mu mazi. See you soon. Ufite ubwato. Ralph? What? Ralph Karame. Made sure to tell Jack about the client today, right? Ira Jack ko ari umukiriya uje ushaka gutega ubwato. Agakobwa kagomba kuza gutega ubwato kagatega ubwato bwa Jack yari yarayatwaye abakiriya niba hari nibyo nazi. Aracyaryamye mada. This boat is just sitting out over there. Kiriya cyariyo kiryamye sinagikangura sasa bana ababyeyi ba Jack araryamye. Jack nawe yahoze ari umusirikare. Afite ubwato butwara abagenzi. Sleeping it off. Afite amafaranga menshi cyane umukangure. Gonna go get him up? Hey, look, he'll be here. I am not having a captain that represents us showing up. Umukiriya naraje ariko umukiriya ntabwo yagera ngo tubone gukangura uri butwara umukiriya. Yes, Pat. Yego cyakariwe nawe wagutera icyuma ahubwo. Ni muzehe atenga akabavu umutwe wafatanye n'igitusi. Medusa, this is Dave Beacon, over. Medusa, you're Dave Beacon, over. Medusa, wakey, this is Dave Beacon, over. You're Dave Beacon, over. Urumva muzehe ko niyise ngo nene umukomando yewe kumbe yavuye ku rugerero zamani. Aramagara umuhungu we, umuhungu yararyamye. Umuhungu aryamye ntabwo ashobora gutwara umukiriya. Umukobwa umuntu yaraje kureba witwa Sam. Baramufashemo kohereza ubutumwa babwira uburyo abantu barimo kwangiza abandi hakuno ngo babagira ibintu bizi kurwana. Abasirikare ngo bagwana ku rugamba badasubira inyuma bataraswa ngo igisasu byinjire. Bamaze kumufata Sam nawe bamuhinduye ubwonko. Dore ikintu barimo kumucomeka mu mutwe. Bacishije mu rutirigongo. Gicomekayo yitonze. Kikagera ku jisho. Ibyo areba babirebera hakuno. Dr. Weber niyo muganga urimo kubitunganya. Dr. Weber ko yakomeje kwangiza abantu agira ngo ararema intwaro no kuvuga ngo arimo ararema ibintu bidashobora kuba byakontororwa. Amaze kurema umuntu wa mbere yashatse ko yakorera ibyo ni wa mugabo Uncle Sam. Uncle Sam yari umuntu mwiza. Uncle Sam cyarangije kumushyira uruntu mu bwonko rero kirangije gikora uruntu mu bwonko gihindura Uncle Sam. Uncle Sam baramwishyura. Max? Can you hear me? Uranyumva Magisi? Camera's working. Yes, sir, it is. Ijisho ko rireba se. Maxi? Can you hear me? Uranyumva? Umunyarwanda yari yavuga izina Maxi ngo wumve ko arivuga yivugira Magisi niba gabayikura he. Magisi? Max. Arareba. Ibyo areba barabireba kuri ekara. Alright. Ndaruhutse. Kumbe bamurimbuye akazi kare. Bamwangije ubwonko. Good. Perfect. Byiza. Max, Max, I think you're going to earn us the rest of our funding. Max, I think you're going to earn us the rest of our funding. Ndacheka abaterankunga bacu bagiye kudutera inkunga kubera ko urimo gukora neza. Agiye gutuma batera inkunga general wari warehagaritse inkunga yabateraga. Agiye kongera abatera inkunga kubera Max Katrori. Maybe you should take the skiff out and check in on him. Ari wa musuzuma none aho umfasha ko. Ne kumba karaga karagera maransa generator. Boss. Tubaraga twe dusigara inkutwa mu staff. Contractor. What? Are you scared of him? Ndamutinya. You know, you've heard all the stories. But that's exactly what they are, stories. Numvise inkuru nyene ni inkuru. Drunk. Just because he drinks, it doesn't mean he's drunk. Ko yanyoye inzoga ntabwo aba Forces, yasinze. Pat, it's not special army. Urabizi ko ari muri special forces. If you're not going to do anything, I will. I'm going to go get my... Niba utari bikore ndabikora ngiye kubona imbunda yanjye mukangure. Menopause. Special force. Bamukangura n'imbunduro umupfa ahubwo. Special force. Yari umwe muri ba special forces. Nakwibutsa udufilime dutatu muri special force abakomando ba special force bakora ibidasanzwe. Ni abasirikare batajya bava ku bintu. Nakuka kikanyuma ngo aragakoresha akarangiza ibyo ashaka kurangiza. Special forces. Umusirikare wa special forces. Uko yakaryamye mu bwato ngo bagiye kumukangura n'imbunda. Wibuka agafilime kitwa special forces ubwako. Wibuka filime yitwa Street Warrior. Hari umusirikare wa special forces. Checho hano ngo arimo arakangura kumbe bakangura disi uya kubisa ubusingizi. Akina nawe ukamukangura. You should be playing with him like this. Cyabona tukigize atari yadukangura ari wewe. Nubwo twakangutse. To handle a little shooting? Mukangure. Get hurt. I mean... Nada kumbabaza ariko ndakuvuga. Or something. Barakangura wakangutse kare.
nguyu hakuno yari muri special forces umukomando ko mubona umukiriya yarahageze. Special Army, my ass. Abakomando badasanzwe agatafari kanje n'umukiriya yahageze sike wivuga amagambo mabi hari umukiriya. And you must be Valerie? Ugomba kuba ari wewe mukobwa waduhamagara. You meeting one of those where I'm going? Ye nibyo koko. Hey, we got some paperwork to do. Come on in. Dufite akazi kenshi ko gukora ari ngwini ndani kumbe barimo barakangura umuntu ugomba gutwara umukiriya hakuno. Kiya gisipora. Nacyo cyari cyakangutse. Yes mania. Lokiriantele. Yavuye mu gikomando. Once a commander raise a soldier. Wabaye umukomando rimwe ahora ari we. Umukiriya yaramufashe agomba kumutwara kuri cyakirwa. Kumbe umukobwa we yagomba kujya kureba Uncle Max. Uncle Max bari bamuhindiye kare ntabwo akiri wa uncle we. Bamuhindiye twabonye ubwonko bwe babukuramo. Bamubwira ibyo bishakiye. Umusore yafashe umukiriya. Amujyana ku kirwa. Kuri bwa bwato bwe butwara abagenzi. Hari igihe nawe yagira yinjira mu ntambara atigeze yitegura. Bose ibyo ko cyiza gihari twumvisha abakecuru bavuga ngo yahoze ari special force. Keep flipping those, will ya? I didn't realize. Fashe ibingibi iyo urimo guhindura burusheti nibyo bihinduza umukobwa yagiye amwokereje ka burusheti kifi. Straight back after lunch. How much to charter your boat for the night? For the night. We are not that kind of operation. You chartered me for 6 hours, okay? Urancaga ese nijoro ryose turi maranye. Ijoro ntabwo ayo mafaranga njya nyaca ijoro. Njye mwodesha amasaha 6 gusa. Who said I was in the services? Bambwiye ko ari umusirikare ndakubwiye ko ari umusirikare Max uncle. Sorry, but I don't know anyone by that name. Nta zina zirya Max. He said he was really glad to run into you after he came out here. Yarambwiye azina. I really don't know the guy you're talking about. Ntabwo muzi kabisa umbwira. Teach tennis. Okay, sawa ubwo niba ushatse kunyisha njye ushatse kunyereka imbabazi nakwereka izindi ariko wikabushije nanjye ndikabusha. So you're his niece, huh? Uri mwishwa we, you are his niece. Niece ni mwishwa. I prefer journalist. Ndi umunyamakuru kazi. What brings you out here? Ni cyakuzanye. Meeting with Max. Nje guhura na Max. Where, on that island? Kuri kiriya kirwa. That is off limits to the public. That island is off limits to the public. Kiriya kirwa ntabwo abantu bose bapfa kujyayo. Chartered your own boat for a little. Ngomba kubuje kwandika ibikuru by'abanyamakuru ndabazi n'amazimwe. Ushobora kuzimura ukazimura uzimuye wizimuje. Ntabwo hari yahemewe komando. Atwaye ubwato yahoze ari umusirikare ubu yararuhutse. See what they were doing over there? No. You're not curious. I'm curious how that fish is going to turn out. Ntabwo ushaka se kumenya n'ikijya kumera ku kirwa ko nawe wari uwoze uri umusirikare ibyo simbyitaho nitaye kuri iyo furimo kunyukiriza ndebe uko iri bumere. Mva ko nejije igikobwa. Care of himself. Ifi ni hatari. This meeting. Ibiruta nuko wakwiyitaho ubwo ngujyanye ku kirwa ntabwo ndi butindeye. We found out that his client was doing something that he didn't like. Max yamubwiye ko bakora ibyo Things he adashaka. quit. Ariko yaguye dakunze ibinavayo. Yambwiye ko adashaka kuvayo ndamusaba ngo agumeyo. The story, huh? Ushaka kwandika ibikuru uzandika n'ibikuru shaho ugende wiyandikeho ugira ngo urandika ku bandi. Commander. Special Force Commander. Urabizi ubwato ntabwo ari ngombwa gutwara ureba aho ugiye kuko aba ari amazi iyo wayobye gatoya urahindura agati kababura ahindutse. Niyo mpamvu aganira areba igikobwa. So much for camaraderie between soldiers. Nagatangaza kuba ndi kumwe n'umusirikare. Fish is cooked. Utemera ko ari umusirikare ifi nayirangije. Fish is cooked. Yarangije kugutekwa. Bombe yokeshwe. Aje kuyireba imukarajya hamwe handi n'inzobe. Ibi ni biki watetse se? Ni Crispy. ifi. Yego rusivire yani. Ntabwo zikwideburiya dore kwasi. Bakomanda ntacyo batazi urabishiririza akakubwira ko babishiririje. Icyo naniwe cyose arakikubwira na kimwe baba batazi kuri iyi dunia ya Mungu. Ujya kuzana ubwenge ugasanga yabugutanzemo. Wa muginga komeza kumutwara mu bwato mugenzi. Umukomanda yaramujyanye ku kirwa. Ikirwa mujyanyeho. Nicyo cicyo twebwe tureba turi hakuno ikirwa bwaje bagezeyo. Kobwa agiye ku kirwa guhura n'umusaza witwa Max. Caniye ku kirwa. Nubwo yari umukomanda nawe ubwe arabizi n'iki byose arabizi. Aza gucanira Sign of anyone. Max wanted me to meet him up on the landing. Max yamwe ngo turaza guhurira kuri Then landing you want to point. meet you on the pier. We, I don't know. Like I said, urakekura all I buri got was the last message. simbizi nibwo butumwa bwe yanyoherereje. You want to come with me? Shaka tujyana? No. Oya. I can take you to the shore, but that's about it. Ndakugezayo jewe ndisubirira inyuma ko sinkomeza kujya mbere. Yeah. Sawa. Max is waiting for me. Max arantegereje. Max is waiting for me. Max ubwo gutegereje afite ubwato bunini afite n'akato gato yakagendeye ku bwato bunini bibaye ngo arareba. No, let's go. Tugende. Mureke dusubireyo cyangwa ndeka ngende. Abakomando arareba afite ugutwi kumbe Max
anko mukobwa hari abagabo bakuruka yakuze na segukura n'umugabo wakuze kukudura uko ngana Uncle Max bamwindiye kare Uncle Max ni igisore mwibuka mugafilime kitwa Best of the Best igice cya kabiri umve imifupa dore mirebere umugabo yabaye umweru yari inzobe white man nibo bitwa inzobe bamweru n'umugabo w'umweru ho Curious ubwato bwe bunini yabusize hakuno ajya mu kato gatoya atwara umukobwa amwerekeje hahandi umukobwa ambwira ngo agomba guhurira na Max twe twamubonye yahindutse ni umugabo wakuze byo abagabo bakura batirondereza Max yarakuze ho Yeah, take this. Thank you. I give you exactly 6 hours. ndagutegeza amasaha 6 nagera utari wagera ndasubirayo ndagaruka na Max You better be here when they get back. mwabye ningaruka droko gisa higana igikobwa ni umukomando yahoze ari umusirikare yisubirira ku bwato bwe igikobwa kijya gushaka mwene wabo buriya yarakiretse kijye gushaka bene wabo cyane ushaka bene wanyu wamuginga we jo gushaka bene wabo Magisi niba abanyarwanda bayikura umuntu yari yaguhamagara izina Max ngo wumve yivugira Magisi Cardinal. ugifate Party. akaza ku munsi mukuru welcome to the party Get rid of the boat. ubwo nawe baramukuruye ubwato mugende muturiki RPG barayizana launcher umukomanda yibere hakuno ku kibyere launcher yaje ku bwato bwe nijoro banga baza kureba amazimwe n'abajyana amazimwe yarabye uruntu bagiye kunywa byeri ariko se niki kirimo kuzara yabonye igisasu kirane bakabamaza yicomeka amazi igisasu kiraturitse umukobwa n'uwo mutwaye mu bwato bose basigaye ku kirwa basi dore filime ngo iratangira rero muginga gusa bakinishije wari umusirikare nkabo dore filime ukuntu igiye kuryoha kandi azi no koga ahora ajyana abagenzi mu mazi filime iraryoshye rero Check for bodies. mugende musuzume sha umurambo I hope you didn't leave anything important on the boat. ntutekereze by'ubwato ko bwo burarangiye I'd be more concerned about yourself. naje kureba Uncle Max we tangira witekerezo Max You'll see him soon enough. uraza kumubona vuba I want to see Uncle Max you will see him soon enough uramubona vuba bidatinze bajya gushaka umurambo dore abagiye gushaka umurambo undebera abagiye gushaka umurambo twabonye amazi woga ho You go that way. I'll check over here. manuka hakurigiriya nanjye ndashaka kuri no tujye gushaka imirambo nta mazi mwe dushaka bashatse kumpima naravukiye amezi 9 narakoze ibyo bakoze nkora ibyo bakora once a commander always a soldier abarenzaho yahoze ari special force commander oh Doctor? We have her. dogiteri turamufite Checking for survivors. tujya bagiye gusuzuma abasore banjye abava bazima nanjye nibyo ndimo ariko turakubwira mu kanya doctor aribo barashaka umurambo majya giti mu mutwe cyagare we babigiyemo nyuma yanjye ukikwega birenze mando gato cyane majya imwe kiramuyora ku mutwe komando sajya bayi imwe Russell uranyumva over kombe Russell bose yabarangije na mimi ndaje igiswahili cy'ikinyarwanda Mando nimwe Check the wood line. 9 o'clock. Yes, sir. Go. musuzume n'ikivuza we yewe wambonye se naje nk'uruhara hari ibiza n'ibisubire uruhara iyo rwaje ruba rwaje Russell and Kyle. Send a backup team. mwese kipe mufasha ko nahamagara ku bantu ntibavuge menya bashize
nawe urimo gahambirwa. Commando Soldier boy. Commando yabasigira itunda mwakira icyo kumwe. Ho Mwagurike mujye kumubona nabatige kandi utamubona ubwo nanjye araza kumbona mujyane mwese mujye kumubona baje kumubona batabona boss kuko nibatamubona boss baramufite araka uduka zivayo ziraka Universal handcuff key. Where'd you get that? Never leave home without. gira agafunguzo wifungura agakuye ntabwo njya mbugura umuntu nk'ubu ngubu bazi ubukoresha agomba gukenera. Uh-oh. Here they come. Stop them! Mubahagarike barohereza Great, thanks. shaka uburyo wifashe imodoka batangira kuyiha. Ho fire Oh, sure. I'm great. Far Cry niko filime yiswe nuyikumbura uzavuga uti ndashaka kureba filime yiswe Far Cry. The One Video Library. Mando ayerekeza Rivanse ubwo mwamaga ndeba inyuma reka mume ndeba inyuma ndeba imbere mureba imbere. Mando baba baramuha Philippine target Peter target ya ikimodoka cyari imbere maze kirunama izindi zikandagira zahama zica hejuru amaze imwe bajya kurimbamo abakomando bazitwara mu bikorwa. Hindura isafuriya zimwe ziteye nk'amasafuriya ziriho udusafuriya hejuru. Mando moto How about pitching in a little? I'm trying. Fly harder, please. shaka ikintu cyabahagarika biri aho ngaho biruzuye ko bafata icya mbere kumbe ni bimwe biroba cyarobye umugabo. Bas hama inyuma hama Well, komeza usuzume n'ibindi we hari byinshi binaniza abakomando. Aka gakora iki? it's called a hand grenade. Right? Iyo bayita hand grenade yinagaye grenade kiyinaga ari mbisi ko ntacyo Pull the bikoze. pin. Pini wayikuriyemo se The pin. pini itayirimo ntacyo biba bimaze kuramo pini nurangiza ukijugunyeyo kuko uru sivira abwira ni urukobwa rw'umunyamakuru kazi ukuramo pini tugiye kwinagara uyinagaho bicaye ukoze iki? ndayinaza uyinaza yese mu yacu turapfuye we cyafashe ibigerenade byose handi grenade zose kijugunya hanze dore uko byagiye nk'amatunda iyo kirayiha. What's happening? bigenze bite batangirwe n'indege muri icyo gicuku. Anything else back there? I'm trying. komeza ugerageze ko hari ibyapima indege aho ngaho ku ruhande rwawe. ndimo ndagerageza umukobwa avane bya bibunda tuye kurasa cyarazamutse kimwe kirimo kimbo What the hell is that? cyo nicyo urashese kandi What do you mean? inzu urwari rw'ambonye ruzamukana n'urugozi ya myamba igenda igacakira ahantu bari baguye babuze gatogeze ku manga bami bafungira inyuma bazi ngo barabarangije kumbe barashe mu ndege iragenda iracakira kuko yagacakiye n'irimo ikimunda nako n'imodoka irimo ikimunda indege yakuriye ikimodoka. abari babahize yewe babonye bacaho tabaza uvuye bw'abariya baginga sana kumbe nabutabaza abaginga sana bageze imana. basi baginga sana cya kigozi cyari cyavuye mu modoka cyari gicakira muri cya kintu uza cy'indege kiza n'umuyaga gituma indege igenda. bandarateri vayo sibiriyani vayo abakomando nabyo baba batarize no guca mu mazi bacamo guca mu matanura nkanswe amazi akonje sha ndege kubya akamodoka bari bavuyemo bace mu itanura ngwino cya amazi arakonje ngwino twace mu bishyushye. komando dore ikidege inyuma yabo umusore ari hano yahoze ari umusirikare abamwigana abasirikare. Search. I want confirmation they're dead. Go for the search. I need a confirmation when they are dead. Mugende mushake nkeneye confirmation. Hari confirmation na confirmation. Arumva ko bapfuye ariko akeneye kumva ko bapfuye bwa kabiri.
abibwiwe n'abandi abagiye gushakisha bagiye gushaka kumbe dore abakeka ko ari abapfu confirmation hari igihe haza atari katroli n'icyongereza confirmation nari confirm confirm and reconfirm. Commando bavuye mu mazi akonje my friend, amazi y'ijoro agatsindwa n'Uwiteka, uvayo gutya n'akaga kakubitaho none ukumva byose ni imihumetse. Aratemberana n'ikinyamakuru kazi hano hari akazu, niba hari n'abatuyemo turabacicikesha kubita kuyinjiramo maboko masa ariko ntacyo bimutwaye. Special Force Commando yahoze ari umusirikare wa Special Force. Wakomeretse niryo jambo rya mbere yabaje umudamu bakinja mu kazu. Ntacyo nabaye ko numva utitira se ngo mana numva afite imbeho. Uri umusivile koko imbeho kuba amazi akonje ugakubitana n'umuyaga. Even shot. Warashwe. That's just a scratch. That's just a scratch. Ngo ko nukunwika gusa ntabwo bamurashaka agasasu kamuciye ku ibondo. Yabinje barabizi uko bimera mu mafunzo babicamo baragupima mu gutwi mu zuru ngo bakombeje uko bimera. Turn around. Hindukira ngiye guhindura imyambaro. Turn around kambwiye guhindukira ko imyambaro yose irakonje. Igikombe nacyo cyajyanyemo n'imyambaro ikonje kivuye mu mazi ntabwo kigeze gihindura ariko ntacyo bimukibwiye. Bose barakonje gusiyagariza akanyabugabo warabikura amataniri wamubwiye ngo hindukira. Basi kaka scratch aragenda kubitaho ikintu yago niba ari igishashi niba ari igikinumbaza gusa kubitaho uruntu nta muganga akeneye. Ibintu byose no kwidaburi. Darebye nakubonye uri muri andonguruka yewe mwene papa reka danga data. You can turn around now. Ushatse wahindukira noneho narangije. Iki kirimo kiriyambira ibyacyo umukobwa nigeze anagifasha gusa wumva ko It's my fault he stayed though. I convinced him I could take the story public. It was his decision to stay. nashakaga inkuru najyana mu baturage. Umunyamakuru kazi. What do we do now? That's easy. Arakonje. Get off this island. None se dukora iki nta kindi ibindi biroroshye no kuva kuri iki kirwa bamuzirikana ko abwira umudamu. No. Oya. To look for him. Paka mbonye Sam. He asked me as a water cap. Shore excursions aren't part of the deal. Ibintu ntabwo byari birimo mu byo twavuganye. Except yourself and money. N'amafaranga usikorera. Did I mention you owe me a boat? Harya nigeze nkubwira ko hari n'ubwato bwanjye wamombeje. Ubwo nabwo ugomba kubwishyura. Ntabiri ibindi. Igikorwa kirambwira ko niba akorera amafaranga ibindi byose ari byishyura. Ubwato nabwo burimo ariko. Amanda. Yakomeje nayo gukonje igipantaro kirakonje. Bose baratitira. Can I come in? Wahindukira nawe nanjye ngakuramo iki gipantaro ko numva byakomeye. Sawa. Hindukira. But I have to take off my wet. Ngomba kuvanamo iki gipantaro. So no. Kandi bakeneye kuruhuka burije cyane. Ubwo rugendo baba yaryasa yaje yambaye ikabutura bya n'ibitso bya mugondo. Vuba urukobwa ruhinduka ahita azana n'igitara vuba. Ushatse wahindukira narangije. Commando. Soldier boy. Baratitira ubwo kandi ubundi bavuga ko umuntu ubundi wishwe n'ubukonje ikintu kimwe kimushyushye mbubona neza ari marembera agiye gupfabura gatoya no umubiri w'umuntu. Sasa umubiri w'umuntu ni ikintu gikomeye cyane ku bukonje. Uzagenda usanga umuntu warwaye ubutita ari mu rubura maze nurageze umwiyegereza umushyushye gatoya urebe ubutita nakonje narembye nanjye nuko abasirikare samujya mukonja nanjye nuko over yakize over rero nawe ubyumva basi. It was called shared. Arakonje kabisa bavuye mu mazi mu kanya mu nyanja n'akazu karimo karaca mu muyaga. Hari twakwegera n'umwe agashyushyu undi hari igihe nta kibazo nanjye nabyiyumvishemo kare ahubwo bivuze nabyiyumvishemo kare ntabwo rero ntunyegere cyane ariko ntunyegere ariko egera kwitamo igikombe igikomando gishobora kwereka imbabazi. Komando yakwereka imbabazi basi. Iyo ni imbunda numvara kuki ukabwa mbete imbunda nibagiye kuyikuramo arahindura nta mbunda ubu mfite kabisa mbete imbunda
cyahoze ari igisirikare mugenzi hari ibintu bisobanurwa muri filime n'ibirenga isobanura hari ibirenga isobanura katururi filime yiswe mwawe kuva kera nari umusirikare ntumbone gutyo nari umusirikare yari yararuhutse mu nzira. Where are we headed? Tugiye. There's a dock by the mill on the other side of the island. We're gonna grab a boat there. I told you, I'm not... Tugiye kugenda hafi y'ubuye ugikirwa mpaka ndeko ko nabona ubwato butuvana ntabwo navana kuri iki kirwa nabonye Sam. Uncle Sam. Alex. You didn't answer my question. Ntabwo nshubije ariko. What do you mean? Gwera. What do you mean? Chovuga. On a scale from 1 to 10, how would you rate me? 1 to 10 wabyumvishe bimeze bite? 1 to 10 no kuvuga ngo gwera saa 7 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo wumvishe bimeze gute? Ubwo rero ni wambaza menye umwe yashyushya ngo nditu. Nta kibazo namyumvishe mu nzira bagende. Uriya musiri yari umusirikare. Ibi nibyo turimo kureba cyangwa ku kirwa cyacu ni gute abasivile bahasa. None igikobwa gifite n'amapisitoli. Kimuntu, amapisitoli kimuntu. Nubwo cyagaritse abasirikare, kumbe kiri kumwe n'undi musirikare ku ruhande. Ntago babimenye. Twe twabimenye. Niba utanabizi ndabikwibukije. Komando! Wamaboko hejuru. Ndimwe! Uri mu modoka cyaramwaye. Cyahoze ari igisirikare nkabo. Special Force Commando. Oh, ku kirwa. You're coming back to base camp. Ninde wakoza nyakono mama? Maboko inyuma. We. Yakimubwire kuyakira nawe yawe yazamura. Sirivu pure. Isi ni gatebe gatoki. Bamwe murira abandi bazamuka baje tubarumva. Uruta no kwitonda. Kuram. I wasn't talking to you. Ntabwo nabwiraga umudamu ngo nakuremo. You wish, huh? Namubwiraga gukuramo igipira cyawe niba atagikuyemo komeza gikuremo. Keep going. Kandi sinseka. It's really on you too? Kumukuriremo. Okay. Wabwira kugikuramo nawe n'umusore. Gusa yarenzeho yahoze ari Special Force Commando. N'ingofero byose turashaka kubitira. Rashize ngahe. Mwana hongora kabisa. Hongora mwana hongora. Hongora hakuno. Hakuno mwana hongora. Hongora mwana hongora. Hongora kabisa hongora. Babusize bagambira ibiga hongora. Fungura baye fungura. Kumbe arabaje. Sasa uriya mugabo kumenya ko ari hatari. We need to have your trunks. Yeah? Well, I heard what happened last night. Why don't you leave island security to us? Ibyabaye ijoro ryakeye ari wowe uyoboye umutekano wawe tureke umutekano akaba twe tumuyobora ko nijoro byakuyobeye ari abantu bateye ku kirwa ntubafate. Being cannon fodder for mutants was never part of the deal, and there's been a lot of us dying lately. Ibintu byo gupfa ntabwo hano tubyemera kuko twaje gupfa. So you'll do whatever we tell you to do. Urakora icyo mbwira gukora. Then you won't have to pay us at all. Kitarimo ariko kuyobora abasore banjye kujya gupfa tudafata n'abarimo kubica. Nijoro ryakeye uribuka abantu babiri twagiye guhangana nabo. Karaka munda. Maybe sorry for this. Ibi ntabwo byarimo. Soldiers. Any more complaints? Any more complaints? Hari undi ufite icyo ashaka kuvuga kirenze? Umukobwa we w'ingabo. Ni ukuvuga ngo kuri iki kirwa nta magambo menshi uvuga. Umukobwa arabaje hari ikindi kirenze muvuga. Hari uwamubazaga ngo ijoro ryakeye twagiye gufata ibigabo ntitwabifashe kumbe dore ibigabo bavugaga batafashe ijoro ryakeye ngibi ni ikigabo kimwe n'igikobwa barakeka ko ari ibigabo byose. Biraje. Here they come. Igikobwa nacyo bakistiriye ikigabo ku buryo kubera uburyo cyarwanyemo nijoro kigacika ntabwo bazi ko cyafashwe n'ikigabo kiyoboye ikamyo. Ikamyo yabinjiyemo. Ibi babyita mu Cyongereza threat within. Ikibazo kirimo indani. Threat within. Ikibazo kibarimo ubabaye ikibazo ari hanze nkanswe bagezemo ari nabyo yashakaga ndaje sha. Commando. Special Force Soldier. Filime yiswe Far Cry. Oh! Ho-ho! Ushaka ubusobanuro filime ya The One ni ukuvuga ngo uyibonye mu minsi umwe uwa kabiri ziba zashaje kuko ugomba kureba filime bitarenze kabiri zirasohoka kunjyanye gutya we ubu urifata nkaho uri imbohe yanjye kugira ngo twinjire neza aba bagabo. Now you are my hostage. Babazanye kwa Uncle Sam. Alex Regis
wongeye kuri Rwandex ukibaza gaho yavuye bikakuyobera. Rwandex ga nibihubuka he. Alex ngo ni Alex. Not going. Your ride is leaving now, whether you're on it or not. Ramano chakwawe. Nije ukuyobora cha uranyobora. Sawa. I'm gonna bring the boat here, and you better be here when I'm back. I'm gonna run the bull here and you better be on my back. Ngo nije ugiye kuba ndimo kuryarya abantu nawe biruta no kwaguma inyuma yanjye. Agiye kuryarya abantu ndemera kurya indyarya nkira katsindwa n'Uwiteka. Indyarya izana ibipfunsi n'imigeri uko ntabwo ari ukuryarya no gukubita. Ngo agiye kuryarya hano. Umukobwa aguma inyuma. Mando. Ari mu bandi bakomando kumbaga bafite za kamera hano hose. Security cameraman uri muri control. Yakuba kwega. Ibirota no kwaza ukareba ingibi. Hano dufite abatwinjiriye mu nyubako kuko ndabona umusivile w'umudamukazi. Bafite umudamu uyu wa kabiri. Is that her? Yes. Uriya so mukobwa twagaga ijoro ryakeye niwe. I thought she was dead. Naketse ko yapfuye. She soon will be. Soon she will be araza ko yapfuye vuba yewe. I want to speak to her. I want to speak to her. Nshaka kuvugana nawe. I want to speak to her. Kuvuga. Nako kuganira. Speak no kuganira. Talk no kuvuga. Nshaka kuganira nawe. Hanyuma akaba na conversation. Nabyo no kuganira. Boss aragushaka twakuvumbuye kuri kamera ntago bazi ko igikobwa cyazanye n'urugabo. Ndebera hano ibintu biryohera. Ujyana umugore w'umugabo ejo bundi bari bakonje maze ubukonje burashira kubera uyu mukobwa. Dimwe. It's on to the doctor's ready. Mukijyane kwa Dr. Shreya. Dr. Krieger. Ejo bundi umukomando yarakonje aramushyushya muyaga uragenda. Umukururi. Hump all these ourselves. Mwana tugomba kwazana ibiryo ntabwo tugomba no kubiterura ntabwo turi abakarani. Oh my back. Baba umugongo uracitse kumbe haraba bagemurira n'ibiryo kukirwa bariwe. Iyo bakudema abantu bakabarema bisimba baremye abagabo ngo bagomba kurwana mu ntambara badatekereje. Iyo barema abantu nkabo hakuno haraba bagemurira ibiryo bamukomanda numwe mu baje. Ndapfuye umugongo we. I'm sitting down if I Bana bakiriye bacu we. don't want the commandant to catch you. Come on. Twashira ibiryo twabazaniye. Well, what the hell do I care? Because of that tight ass? Ibyo nzanye ibiporeso jewe ntabwo mbaje ngomba kuzamura n'ibiporeso abana baje muri ibiporeso batandukanye na wa mukobwa ndetse na wa mukomando waje kuri iki kirwa ariko nabo ntabwo bazi kijya mbere kuri iki kirwa kumbe dore waje ku kirwa muramwe abakomando mwe bina muramwe abasivile mwe bazi baje muri na wahe naje kugemura ibiryo tagomba kugemura ibiryo. I've been thinking about you. Ega manze nifatire tuzisha yari kubitusi. Tuzi. Arwaye umugongo waje hano nibirasa. Bitambukira no murwaye. Cyara munize. Cyara munize bajya mu rugo kandi bigabo nk'ibi biba byifitiye ku ndwara uyu no mu special force yahoze ari umusirikare kandi kigabo mu gituza kiragarura nakize we komeza kunyica samafera beto maboko n'igiki arakomeye bidasanzwe ukije ubuzima we. It's okay. Anyway, what are you doing sneaking up on me like that? Mbega uburyo mfasha mu we. What are you two doing? Mwebwe babiri murakora biki? Who are you? Wowe urinde wowe. Answer me. Subisi. Said, who are you? Ndaje urinde. I'm the food guy. Ndondo mundo bazanira ibiryo. I'm the food guy. Food guy no musoni. Bazanira ibiryo. Who? Max Cardinal? He's a good man, but he's gone. What do you mean he's gone? Got caught spying. Ndashaka umugabo witwa Alex Gardner. Uri hano. Yagiye namubuze. Alex yari umugabo mwiza we. Komando! Pimba bagenzi bari ku kirwa. Get him off the boat! Kibale mugata we. We bane wanyu bari barishwa n'ikindi kigabo tazi cyambaye nkamwe. Amara roto. Garota. Kagira ubwato we. Moto. Bamuvumbuye. Ubwato bwe bukurikirwa n'ubundi hasa n'ubwa kabiri namwe ni muze sha uri yaraturuka hino waya yazanywe nande ninde ko tujye twubaho fire moto magungura ari hejuru the target special force soldier ubwo ni bumwe buhiye bwa kabiri bwaciyemo baramushaka moto
turora cika patroli bari ku kirwa ikigori cyavuyeyo hari ugutwara ugakurura n'umuswa igiswa yakubitanye nacyo mu mazi atazi ibyo kirimo umukobwa ari hakurya yafashwe inyuma yarakurikiwe aragwa intambara nyinshi moto umuriho patroli pakrai niyo turora soldiers in the act soldiers in the action abasirikare mu gikorwa barapima mugenzi wabo nawe n'umusirikare patroli igisivile kiri hakurya ibiporezo ni byinshi yavuye mu bwato mugenzi wabo umwe kurikira shaka kurikira umuginga ni mwemwe aya turamufite baketo guhagarara ahubwo arongeza maze yongeje aca hejuru y'amabati n'imbaho bivanze n'amafera beto na kenkayori agwa hakurya muzira bagenda mama we numvisha amasafuriya akomangana. What's your name? Jack. Numvisha amasafuriya. Niba utarumva amasafuriya ya gikomando. Uwa amasafuriya. Urumva za gasopo. Gasopo rwose ziraza ukumva ko ari gasopo yo guhagarara. Uraparika cyane cyane iyo usanze ari bariyeri zo mu mazi. Ibi ni iki se? I'm Emilio. Turafashe banyita Emilio. Nice to meet you. Ni byiza guhura nawe nanjye banyita Jack nibwo kibutse kumubaza. Mwana ntushidikanye rwose kugikurwanga nakana nk'urwinga mfite ariko ikigabo gifite urwanga nakana barabacece nkumbi. Commando. So you are the cause of my recent troubles. Niwe wateye ibibazo byose kwa wina. There's my boat and we call it even. Who sent you? Ninde wakohereje? I'm just a driver. Ndumushoferi gusa. Okay. Just a simple boatman. Is that your story? Uri driver gusa ndatu cyane. Think about being simple. Whatever. Namabwiriza yanjye Where's arose. your colleague? And I'm sure she will have much more to say. Mugenzi wawe yatubwiye byinshi n'umukobwa. Be needing me then. Umukobwa mwamufashe cyane turamufite 5 kuri 5. You're here, may as well. Iki cyasamye kirimo kirumva inkuru hakuno. To be part of my new experiment. See you then. Tuze kubona noneho. Kandi turaza kugukoresha. Oh, I think that went quite well, don't you? He wasn't looking at me, was he? Ntabwo yandebaga sibyo. Talking about you, right? Mwana niwe babwiraga ibyo bakuvugaga ntibabinshiremo. Yarumirwa gusa ari kumwe n'ikigo ry'hano. Bajya bona ikibirimo utabirimo bari ko bagufunguye gahambirwa imirunga ku birenge cyangwa ku mantuza amafi. Sure. I'm 3. I used to do this in dance camp. Nibuka ahantu twigeze dukorera ibi ngibi dushaka kurya turwana ducikana 1 2 3 barikurura baricaye ahubwo babafunze ibyo basi. Hari imifunge ya gikomando kabisa none se bakubwiye ko turi mu isoko hano ni mu civil bafungiye mu bakomando shaka guca imigozi maze ukicara. You ever have anything like this ever happen to you and you get out of the situation or? Mu buzima bwawe wigeze utekereza ko wahura n'ibibazo nk'ibi ngibi bigiye n'ubwa mbere wakiguryiwe twaciye no mu matanura y'akagahambira. Komando turimo amashenge urwanya nkanakana kubera kunywa ubuto bwinshi. I'm shocked. Mwana jye nayobewe kabisa I'm shocked. Usa naho ndi mu bintu byo gusa naho nayobewe uyoberwa. Tumira n'ibigori bizima bitigeze bishakahambirwa. Komando ahubwo baramukuriyeho yarari. Hano ni ikigo cy'abakomando gusa. Dogiteri ari hakuno niwe doctor ukora ibyo akora nawe umuhagaze hejuru doctor. Kumbe uyu munsi bayobye. Ikosa ni rimwe bakoze. Warebye filime yitwa Warzone. Hari bita Punisher 2. Babonye iki mukomando bayobeyeho yakoze. Uyu nundi bayobeyeho. Ababonye Special Forces.
babonye icyo abakomando bayobeweho bakoze. Ababonye yitwa Street Warrior iyo byibuka yobera kwigeza wa mukomanda kwereka tekinike zose. Agikobwa hangane twagukomerekeje siga amacandwa aramuhanagura amaraso. Sit down. Twagira ngo tubwire ibyo ugomba kutubwira. Uncle Alex yapfuye. Dr. Krieger, you should know that the newspaper is aware that I'm here and will be alerting the authorities. Dr. Kruger wakabaye umeze neza ko abanyamakuru ngorera byose abayobozi babireba. God reported you. Let's see. What you don't know is my bodyguard is on his way. Bodyguard wanje ari munzira nimaraza. Strange. Gatangaza. He told me that he was just your driver. Uzuko bodyguard wawe yambwiye ko ari umushoferi wawe gusa nawe namufasha arahari. Nuko nabafungiye batandukanye. Never caught him. Us being without a helicopter these days. Twakoresheje rukobuterera banzira turika muri kumwe ariko iyo yaje guturika tumaze kugufata mu gihe gito nawe twamufasha arahari. Looking at you. Jakani musa. Don't look at all like your uncle, Max. Uncle wawe Magesi. Uko twamufunze nabwo Alex ahubwo ni Magesi. Nuko mvuga ngo nako twafunze. And you will say another. Uwo wita bodyguard wawe ari we Jack. Jack nawe mu gihe gitaraza kubaciyeho. Jack arashaka umugenzi. Jack kwa amukorera ibibi. Babonye aze kurwana kandi yuze kurwana. Baragutunganya. Nakundi bagutunganya. Atari uburyo wifuzamo. Go back and sit down. Subira inyuma wicare wa mukobwa we. Dore kwasa gasukusuku. Ngo ni igitutsi yewe. Ukusa ni kubusa. Umuntu nakubwira ngo gasukusuku ujya wishima kuko bari kubusa nyine. Dore kwasa. Yana Magis. Play I Spy? Yeah, let's play I Spy. There you go. Well, now, all right, we can if you want. I mean, Let's play I Spy. okay, I go first. Okay, you got it? Yeah. Okay, is it, a freaky doctor? Kiriya kiganga cyana kigenda kigitangira kumuganira makoma no kundi tuganiro twa cyana twana kigenda. Deadliest ground troop. Kiriya kijutse iporeze kirema kimuganira ibintu bitaba. Rongoro kurebe muganga arongurutsa reba gatwe kabi bagatwe kabi muganga bafungiye hano. Find a more technically advanced. Usore wawe witaga bodyguard mukanya gataraza kuba nawe yabaye gatwe kabi bose ndabakontorora. Ibikoresho bihe hano dore karaburi. Magisi Uncle Max. He can't hear you. He just finished his treatments. Ntabwo yakumva kirikarangije uburyo barimo kumuganga kumuvuramo. Rero turabaganga turaganga umurwayi agakira. You're a sick, egotistical maniac. Mwabasuka mwiyambwe ko muri abasuka mukora ibintu bibi hano. I'm just greedy. Twamukoreye nawe rero. Imagine how much I'm just greedy. Ndi umunyabugugu gusa nta kindi. Undagukora ibyo nkoze hanyuma nkahembwa. Greedy, dangerous, the greedy. Abanyabugugu ni babi. Kobwa mukura aho ngaho. Dr. afite abamuherekeza. Dore Max ukuntu bamugize mwibuka twabonye neza ikintu bamucomeka mu mutwe gice mu rutirigongo. Kobwa karaje gahura na Jack. Happy reunion. Turn Max into one of his creatures. Max bamugize one of his creatures ibyaremwe by'umugabo. soldiers around here. We hano dufite abasirikare n'ubita ibintu. And process. You Mbedere cyanya munini. has a real potential. Wait a minute, you say friends? Yeah, hi, excuse me. Yeah, these people. Abantu simbazi. I've seen her before. Sinigeze mbabona kuva na mbere. Why you try to... None wowe urinde so wagicumukikishaga. No. Wapi. Hijacked the boat, then he hijacked me. Yashimusa ubwato aranshimuta. Muje kumufata umuginga. Kibanza kumukinaho karate. My process will be a waste of... Ubwato ariko yakoreshaga ubwawe. Nibyo yakoreshaga ubwanjye reka atari ryo mushimuta ari bunshimusa. Bombi mubagire iki aricyo mubanza kwica. Ubuza bwo kikunyica we. Ntabwo ndi mubi. Nari biryanye mwana ndarengana. Kumbe kera ndi umukomando wakuntu cyara munize my friend gifite umubiri. Oye. Gitoto kuri makwini hindisha. Uranira nk'umwana kubera iki? Tujye kwa muganga bagukura ibyinyo byahe. Mbari mararuka. Hari yarutse agafunguzo. Ikigori kireba hakono. Ndebe iki? Urabona ari iki se ndimo kubwira kureba. Yarutse agafunguzo k'amapingu. Babambiriye amapingu. Naburi byagendana. Yagendanye agafunguzo. Yabaye nzakagendana agafunguzo. Okay. Sawa. There it goes. No, I missed it. You do it. You know. Ow. Okay, up. Up like dance camp. Up like dance camp. Tuzamuke muri yo kumba ari maratora kuri agafunguzo yari yarakamize. Yarakarutse kubera iki cyamubyigaga.
Gafunguzo kagomba kudufasha. Ngabereka ko nubwo ari banza akagendana n'agasasu nanjye mfite agafunguzo. N'agapfunsa rakagendana kandi we. Okay, good. Nice. Manda. Hey, what about me? Yifungura. Mwana nanjye nusigano niwongera kuvuga ngo ariko ari gihe bapima ngo ntabwo nzi turaza kubipfa. Aragifungura nacyo. Ukabwira yako ni manere uncle we. Max. When Magis. Let's see if my work on Max has been successful. Max nuko byagenze rero twamushyizemo imiti neza bigenda neza. Release GMS 9. Mufunguro wo muri shambure 9. This room's making me claustrophobic. Aro bafunguye muri chamber 9. Bafunguye Max. Whatever happens, I got your back, you got mine. Mwana urafite ndagufite ikigabo tugicange maze dore mama canye kwaje gucanga umuntu. Max. You know this guy? Uramuzi? Jeez, he looks rough. Good thing he doesn't know you're bad. Areba nabi kabisa menya atakuzi. He used to be a nice guy. We tuza gahambirwa umugabo yose ari mwiza kuva kera. Bari bamuhinduye. Oh, I don't know, man. He doesn't look so nice. Simbyitaho kirareba nabi gusa. Kandi cyakuze cyane uyazira abantu bakuze cyane rero. France yet. Rero ko Max agiye kwica abagenzi bawe rero. Naramuhinduye buriya n'umwica nyatari. Max, remember me? I'm Jack. Nije Jack. I'm gonna let you two sort this out, okay? Mubigiteganyirize noneho munabitegura nje nciyeho. Cyaciyeho kirabasiga. Max. Max. Execute. Execute it. Max wibikora. Ariko uri murantiza Max kandi twarakora. I'm Jack. Nitwa Jack Max uranyibuka. Max. 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 Kill them. Nicaye. Kill him. Max yafashe umugabo. Imifupa mu rwanga nakanira itangira kugonga. Yatangiye kumwereka amasenyekera bakoreshaga barwanya intambara zimwe mu Budage. Kigorye cyara ndego kijye kuyahura kigonga imifupa yo mu mbavu yapfuye. Yishe babiri. Yes, Valerie. Up there. Max. Max. Mwishwa wawe murebe hejuru. Kagakobwa kari gari nako kareba Uncle Max. What are you doing? Kore biki? Mwana shaka umuhagarika. 7 and 8. Mufunge 7 n'umunani. Hari abandi barekuye. Max hari n'abasore babarekurira ababo. Kumbe Max ahisemo gutabara Jack. Filime dore ngo naryo Max afatanyije na Jack. Max n'umwe mu byare bwe n'abagabo araka Max. Mando ari kubandi nimwe Dapuya reka nitwikire. Max rero n'abagabo gufata Jack arasimbuka. Jack nasanzwe. Max anganye n'ibigabo. Max ameze nk'ibigabo. Max Jack Max Magisi Max Doctor arareba bafite stamina n'abasirikare baremwe bidasanzwe. Maxi Jack kabara cyane umusirikare usanzwe. Jack aracyari umusirikare usanzwe. Ikimutabara nuko yabaye umusirikare gusa. Arakoresha tactics ze. Kigabo cyaguye mu bandi kimaze kubagwamo baraka n'abaganga kiraba takwawe indi kinyabuzima gusa maze nawe yohereza dore vuriro shyira hasi bagasafuriya. Gasafuriya rakapaya. Max uwagasafuriya yararashe maze aragenda arasa ku nzugi z'abandi bameze nkawe bose bapfayo. Iyo bahuye n'ikinyabuzima kitari bo cyose barica. Ntabwo hashoboye kuba bakontororwa. Muganga sasa dore ngo arareteza ikibazo mu ivuriro rye. Ho fire byazambye.
Far Cry niyo turora. Far Cry. Dimgai. Trimwe ikipe mwe mwana, trimwe ikipe. Cyabibonye ko byakomeye. Dr. yaratangiye gusiba ibyo yashushanyije byose. Kandi ko ibintu byakomeye. Abo yitaga abantu basima batangiye kumugarukana. Kuko nabwo yigeze abakontorora, kumbe hakuno hari ikipe yobowe n'abasirikare abakiri bazima. Batari bya bindi ngo baje gukontorora perimeter. Uburyo bimwe mu byo baremye. Bidasha ko bitava ko byarenga byabaguyemo batabizi araka. Fire! Urugamba! Nambara! Pato! Ntabwo niho kumupima neza we! Pato! Barabaremye! Babaziye! Babaremye! Babaziye! Yeah! Barabaremye! None baziye! Babiri! Fire! Moto! Go! They would do a lot of humping here because those things breathe like rabbits. Moto! Yeah! Josh! Turashaka Max! Nako Jack! Jack apimye umugabo uko mupimye umugabo akomeza kuza aho umupimye mu jisho no mu kanwa wonyine niho wamwica. Run! Fire! Azamuka! Kigabo kizamuka ukundi. Dore Jack! Kigabo kizamuka ukundi. Jack! Kigabo kimanuka ukundi. Jack! Tena n'umugozi. Kigabo nta mugozi kikerera. Garuka gahambirwe. Garuka sha. Hasi ni hafi. Garuka sha. Hasi ni hafi ariko. Acaho abanza gukubita umugongo hasi. Nta mugozi gikenera. Garuka kimanuka. Naje sha. Maxi uko asimbuka. Garuka zamuka kigabo nta mafene gikenera n'ugusimbuka gutaruka kigerayo. Icyo. Special Force Commando. Nama fene gikenera. Atitiyo sha, atitiyo. Max. Jack nako. Nama fene gikenera. Commando. Soja boy kirazo. Jack. Patakarabure yakunu. Patakaguru. Yakunu arikireko. Ikindi cyamutabaye atari Ponces muswa gusa. Everybody, drop down! Beware! Remember, eyes and mouth! Abiremeye abagabo bahanganye nabo baremye. Aturori. Mujisho gusa. Kumbe dore waremye hakuno Dr. Mr. Masaki? Ni Masaki tuvugana? It's Dr. Krieger. Byatunganye. Deliver. You still interested? Good. We agree to the terms. Wonderful. I see you in Shanghai. Masaki, none ibyo nakubwiye byose byatunganye. Uracyashaka abakomando cyane rwose ndabafite. Duhure muri Shanghai agiye guhungira muri China. What is it? Doctor, the perimeter is overrun. Bimeze bite, Doctor? Heavy casualties. Mfite ba casualties benshi cyane. Abakomando baremye barimo baragwana bidasanzwe. Mugume hamwe. You holding your position. You hold your position.
positions. Fall back. Mufate ibirindiro byanyu nimusubira inyuma. Turasubira inyuma bakashorete babaye benshi. Singita. Mufate bakashorete banyu. With all due respect, don't shove your civilian orders. Twese turubaha gusa na mukomando wubashye amabwiriza y'umusivili. Tujya gusubira inyuma. Dr. yari umusivili. Shanov? Shanov ranyuma. Gita giteza Shanov wa mukomando bavugaga ngo nabo baba civil. Yes, officer. Shanov? Shanov. I need escort. You need about escort? Yeah. Copy that. Major Roka umwica. You need about escort. Major Roka. Shanov yagomba kujya kumwica. Shanov yamugabo zambaye nk'imikara. Roka Major yakuno dorukuni yari abakomando bambaye igisirikare gisanzwe. Umuteje Shanov. Bakajorete babaye benshi. Arabwira abasirikare ko bagomba gusubira inyuma. Take his boat. Get all remaining units. Biga baremye bitari abantu. Rally point drop. Rwanda bidasanzwe. All units. This is Claw 06. All Claw units rendezvous at Raleigh Point Bravo. Confirm. Over. Unit mwese murumva. Subira inyuma kuri rendezvous point. Aho bumvikanye. Over. Moto. Mbe Major Rock. Motari cya gikorwa cya Ranoff. Bakora rindi. Kindi kigabo. Kinjiye mu ntambara. Kitari kibirimo. Kibirimo. Oya. Moto. Ni kigabo mpaka hasi. Mujisho honyine. Mujisho. Major Rocker. We lost you, sir. We're gonna have to leave him. Turn. You are one persistent son of a bitch. Yes, I am. Urinda wa Moscow. Nibyo ndo Moscow. Leaving. Shakichi. Why don't you come with us? Krieger still has my colleague. Kuki tajana kubera ko Krieger afite inshuti yanjye. I won't let him leave with her. Krieger agiye kugenda ntabwo natuma agenda umukobwa bakiri kumwe. Urakora iki? Something in short supply around here. But once Krieger gets on that boat, he is no longer our concern. Krieger atari yajya mu bwato ntabwo kitureba ibye ndetse n'ibyacu ntabwo bimureba. He is no longer our concern. Niyo mpamvu rero ngomba kujya kumureba nkatabara umukobwa. Uyu musore mureke yicire. Bamubonye kuva kare. Mbere bari bahanganye nawe. Basubiranyemo na muganga. The stairs down to the ground floor. Hari igikobwa cyitwa Farin kiri hasi ku butaka. Umenye kuri buhangane nacyo n'ingabo zacyo. Igikobwa mwibuke kiyoboye ingabo zirabura. Wait a second. Zambaye imikara buretse segonda wait a second. Your gun's empty. Imbunda yawe yashizemo amasasu. Ushobora gukenera imbunda kiriki. Agiye kugenda. Remember, aim for the eyes or the mouth. Aim for the eyes and the mouth. Upime maso ndetse no mu kanwa. N'ibigabo bipfira honyine. Ugomba kujya gutabara umukobwa. Afitwe na cya kiganga. Ikiganga gifite za escort zambaye imikara. Uhaye umusore intwaro yambaye bisanzwe. Get everyone back to the boats and leave immediately. But sir, it's okay. Now move. Where are they going? They're withdrawing on my orders. Yeah, subiza abakomando bakira. Subiza abakomando inyuma. Subiza abakomando inyuma. Dupime igikobwa ngo iki? Dupime igikobwa. Igikobwa bari bakizi. Cyasubiranyemo n'uwayohoraga. Basi. Bambaye imikara n'abambaye ibisanzwe bagomba gusubiranamo. Bari barinzwe. Moto. Fire! Dogiteri kumbe bari barinze. Nawe baramupima n'umugambanyi. Moto. Subiranyemo. Asuka gusa.
kumbe wa mugabo wabajemo batamuzi. Fighter! One! Two. Ujisho. Bakiri bigabo hasi. Ujisho na mukanwa. Bambaye imikara n'abambaye bisanzwe barahanganye. Basubiranyemo. Bambaye imikara bararinda cya kiganga cyabazanye. Shut up. Yes. Shut up. What's going on down there? I'm on it. I'm waiting. Tumeze bitaho hasi. Turimo turarwana. I'm waiting. Ndategereje. Fire. It's clear. Good. You first. Let's go to the boat. Shut let's go to the boat. Reka tujye ku bwato. Where's the boat? Bwato buri. Turori. Tell your men to hold exactly where they are. Babwire. Move. Stay where you are. Muguma muri. Let her go. Mureka agende. Mukobwa. Cyangwa boss wanyu. Let the girl go. Mureka igikobwa kigende. Shut off. Let the girl go. The girl. Shut off. Reka umukobwa agende. Oya boss. Let her go. Agende. Calm down. Mbunda hasi kwanza. Imbunda hasi mbere na mbere. Tureke igikobwa kigende. Fire! Bamushyize mu mbavu. Karakaruwaje! Max, Magisi! Atari mu jisho! Nimwe! 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 Kibaho! Atari mu jisho! Nimwe! The speed! Mu jisho. Target umukobwa afite ntisanzwe. Cyamudo! Bacanaho. Maxi. Maxi, umukobwa yagiye kuri Maxi. Maxi yarapfuye. Umusore yakuno yarasigaye wa musore wa wishimiraga umukobwa tugende anko yapfuye nta kundi. Dr. nawe yarimo gucika. Filime yiswende Far Cry. Maxi yaguye hasi. Babandi bagenda bakavuga Maxi akavuga Magis. Yandi bayihubanura yo gushyira kuri X nibyo binyobera. Maxi yaramaze gucaho umukobwa mugenzi. Ubwato bwari hafi Jack yatangiye guhamagarwa na cya kigabo cya Nyamunini. Jack ngwino! Kindi cyaporesha ibituzu bihagije sana umukobwa ducaho. Can anybody hear me? Baranyumvara, arunyumvara. Captain! Captain! It's the boat! Where is the boat? Captain, ubwato buriye. Kumbe Captain nawe wari uhari. Abagabo cyari remeye. Nibo bari bagiteye. Yaremye abagabo badashobora gukontorora. Ubwato bwari buhari. Max yamugendeye n'umuntu w'umukobwa. Wabagaraga ubwato ntabwo ashoboye kuba yarengaho. Yasigaye ku kirwa cye. Umugabo ku kirwa yari yatewe. Yaratewe. Yatewe ntabwo yari yiremeye. Ku kirwa kimwe umugabo yari yiremeye.
bagiye gukora abakomando badasanzwe ni nabo bamuhitanye. Max yapfiriyeyo, umukobwa ndetse na Jack na Nyamunini waporezaga nuko bavuye ku kirwa Muyenzi, ikirwa cyari cya Sekibi, Devil's Island. Expected, we got a visit from the men in black suits. Iminsi yaragiye maziri icuma Mugenzi barakwereka Jack ni nyama yarwo gusa yaramutse yakuyemo igishatu babona ko Jack. I'll keep working on it. Hari ka nyama yarwo gashobora kwihagarara ukarwanya intambara ishoboka. So, which is? Where'd you get that? Insurance bought it for me. Ubwato buri yese wabukuye. What is it? Unate inshuti yaramunguriye. Yes. Mfite n'umutetsi mushasha. He's my new deckhand and my cook. Uriya niwe mutetsi mushasha mfite. The decent cook. Cya kigabo cya Nyamunini cyabazanye ibyishimo bwari bwose amasaha n'iminsi bimaze kwicuma. I barakwereka Jack ibyishimo bwari bwose n'umukobwa. Basigaye pima neza igikobwa cyaciyeho cyongera gusubira ku kazi. Yewe. The day when you rated me 2 out of 10, you were joking, right? Umunsi umbwira ko cyagiye nkubaza iby'isaha musaba kugera saa 10 warakinaga sibyo? Do you see you tomorrow? Ejo nzakubonana? Yes. Yego. Ejo uzambona kabisa nzakwereka imbabazi. 2 points. She wouldn't see me. Buri munsi abambeshya ngo azanyereka imbabazi. Ejo ntabwo bivamo. Ejo bivamo ejo bundi. Najya kumureba ejo ngo tuzabona n'ejo. Ngicyo muzira gisubiye ku bwato. We got our first customers. Dufite abakiriya bacu ba mbere. Barajya he? Hey, Jack. Bita Jack. Think you owe us some whales, Jack. Mwana bita Jack akumbe abakiriya be ba mbere. Mwibuke filime itangira abakiriya ba mbere bafite. See whales. Baragutegereje bashaka kujya kureba whales. This old boat looks like it's faster than your last one. Jack batubwiye kabisa uracyakora kore amaster ashaka. Wait, where you going, Jack? Ujye Jack we. Jack. Jack yasize abakiriya be ba mbere arabizi ko abakiriya be ba mbere abangaba nyine. Ubwo wa mbere bamuruhije. Nimwigendere murakatsindwa gusa. Just shut up, you're scaring him. Jack! Mwivuga menshi muri muramukaga Jack we. Twasize bagimuhamagara Jack. Jack yaza gusubira ku kazi cyane cyane cyakirwa bamubwiye kukijyaho. Nuko kagenzi kitwaga Far Cry. Bakoze kuza murabeho Michael Rush ndetse n'abandi benshi cyane bahateguriye. Shawnee Williamson uwo wanditse nuko agafilme kagenze Daniel Craig yaragakinnye anakategura Ball babaye abahimbyi ni benshi cyane baduteguriye. Far Cry Jonathan Sher associate producer.